ko ima potrebe. Dobar dan, dragi ljudi, evo ga, samo par sekundi da vidite, iako je kiša, mi smo došli na prosvjed i ima nas jednako kao i po sunčanom vremenu. Evo tu vidimo Miroslava u prvome planu, on danas ide k tome još kod Hanžekovića, pokojnog koji još uvijek drma našim pravosuđem i odvjetništvom i državom iz groba. A s ove strane druge, evo vidite koliko je tu policijskih auti, još ih je bilo i više, evo 1, 2, 3, 4, 5, 6 policijskih auti, ovo su naši snage reda i poretka, takozvane, evo imate tu još 2 marice, evo toliko za sada toliko od mene.